Dírit agus fáilte go dtí píosa oibre a hain. Okay? So an seo tá TAIBHIÚ i gceist. TAIBHIÚ mo chaitheamh Aimsire. Rinne mar TAIBHIÚ sa rang Gaeilge, ceir go leor. So, tá cead agat é seo a dhéanamh iMovie. Mar bhaitlim pictiúr, bhaitlim dahanna, bhaitlim caint, agus bhaitlim teacs freisin. Okay? So, iver a hain scríomh amach an script. Okay? Scríomh an script amach. Okay? Bhaitlim féchant an script sin. Okay? We don't just want it being winged. Okay? As in just giving it a go. Scríomh amach an script. Okay? Iver a dó an sin an iMovie. Okay? So féiceann seo. Cad atá ag tastal. Cad bhaitlim I TAIBHIÚ presentation. Okay? Well, féiceann seo. Seo an scéim an seo. Scéim bharcála. So, uber fós le déanamh, work still to do. Ní léon fictúr, no dahanna. Tá níos lú ná 7 buintí. There are less than 7 points. Ag caint as béarla. Okay? So that would be uber fós le déanamh. Work still to be done. Gama. Okay, so cad é TAIBHIÚ atá gama. Os cionn 7 buintí. More than 7 points. Tedal agus banú. Ceir go leor an tedal mo chaitheamh Aimsire. Banú. Dírit an chun sa táú is mis Adam. Litrú ma. Litrú spelling. Ag caint gus soléir. Okay? So that would be quality. The quantity might be small, but the quality will be good. You'd have your tedal, your banú, your litrú agus ag caint gus soléir. Okay? Anawa would be níos mó ná 10 buintí eolais. Okay, more than 10 points of information. Ag caint gus soléir, speaking clearly, litrú ma. Fáiríocht anawa. Pronunciation, fáiríocht anawa. Folklór ma. An Aimsire loireach. Ceir go leor. Mar hampla imríam sport. Éistim le ceol. Agus an choppel. Is duine sportúil mé, is duine ceolmhar mé, mar hampla. Okay, sórwa, fáiríocht gan lucht. Fáiríocht gan lucht. Perfect pronunciation. Cúig faointe déag eolais a laid. Okay, sin so a lán pointí eolais an seo. Pictiúr agus dahanna. Gramadach. Or the Chaitheamh. A very high standard of your gramadach. Okay, we'll go into that more in a sec. Severustanga. Ag úsáid frásí. Using phrases. Mar hampla, haar ein rud ella. Okay, so honakamer na frásí seo san obair. We have seen these lovely phrases in your work. Okay, Lanaraig. So, seo an TAIBHIÚ an seo. Mo chaitheamh Aimsire. Okay, so thosaigh le banú. Dírit Adam is anam dom chun sa táú. Tréithe. Is duine sportúil agus cordúil mé. Tá cén chaitheamh Aimsire. Tá lán chaitheamh Aimsire a gom. Mar hampla. Imríam sport. Éistim le ceol, agus léim leabhar. Ceir go leor. Cén cinál duine tosa is duine blank mé is tradiisiúnaí mé. Is tradiisiúnaí mé. Do you remember na córtaí, rinne mar córtaí? Okay, so that's where this is going to come in, really useful. Is brálam technoliacht. Is even a bheith ag gimmert cluichí ríomhara. Is brálam a bheith ag éisteacht le ceol. Is brálam a bheith ag déanamh ceol má iPad GarageBand. Is brálam a bheith ag seanam ceol.
Tom is duine ceolmhar mé mar hampla. Okay? So, okay, inis an telefís. Okay, so inis doing faoin telefís. So, cén chlár telefíse a haithníonn leat? Ó, taithníonn chlár Greenlam. Is bralam cartoon Granver mar hampla SpongeBob SquarePants. Taithníonn sé lom. An chlár is fearr leat? Well, mar hampla SpongeBob SquarePants, no Friends, no The Simpsons, okay? Agus an chlár is fearr leat. Inis doing faoi sin. Na character, an plotta. Cá bhfuil an scéal sitse. Okay? So, we're just scratching the surface, we're going over it, but there's loads of stuff you can write there. Tá a lán rudí faoi the chlár. Okay, TAIBHIÚ. Okay. Telefís. Féic mar an telefís gach lá. Éistim le ceol 3 uair sa teachtain. Agus imríam sport 2 uair sa teachtain. Lemon cháirde. Cear color. Agus an gramadach. So, an Aimsire loireach, tábhachtach, éistim, féacham, éiríam, agus mar sin. Okay? An chopel is duine blank mé. Agus an focail uair. Okay? Uair amháin, 2 uair, 3 huaire, 4 huaire, agus mar sin de. Okay? Aindach. Can I relate? Okay, just fake sheer, okay? Mona will tú cínte if you're not sure. Okay, fake sheer an seo gachrad a rinne tú. Agus tá fake tá ceistena an seo. Inis dom faoin na Chaitheamh Aimsire atá agat. Tá go leor Chaitheamh Aimsire agam imríon peilgaileach agus amáineacht, okay? Tá a lán stuff an sin. An seine tú gléis ceol. Ceistena an seo. You are able to pick and choose as much of this stuff if it applies to you. Change it, tweak it, make it your own. Okay? That's going to be a huge help to you. Okay? And I'm sure loireach an sin. Okay? I'm sure loireach. Réim nu a hain, réim nu a dó. Hain, dó. Shula one, gá yola. An focail uair. Fake and sin. Okay? On survey, okay? All stuff that you can use. On maithleat bheith léibh, is málam a bheith léibh. On maithleat, obviously don't bother having in the ceist, but is málam a bheith géisteach le ceol. Is bralam, is evenlam, is fualam, is gránlam. Okay? Alón rudí an sin. An template ar rinne tú. Hi, is Misha Bob. Is málam an chlár. Blank agus blank. Okay? Cén size chlár. Okay, lán focail an sin. Okay, scedal telefíse, cain faoin telefís. Okay. Agus féic an seo. Cén sort duine tú, cén cinál duine tosa an tradiisiúní is tradiisiúní mé, is gníomhí mé, is imreoir fórne mé. Okay, agus a lán focail an sin. Aindach.